Karen Nyamu niatigite andu moco mafans a Idenderitu magagete na makiyumiria na njira nene muno kuhurira Karen Nyamu makofi na oho makiyumiria gukorwo makiuga ni magagio muno ni giko gia Karen Nyamu. Karen Nyamu agika giko gia kugegania muno, a very unique and unexpected thing. Giko gia gitiga andu megegeire muno kuria nenda-ini cio kinyaniria, kuona Karen Nyamu agiuka guteithura kana gukorwo agitetera Ide na ciana ciake. Otorio kiwi Ide na ciana they are still in USA, na Karen Nyamu he murumiriri umwe wake waikorwo akimuria why is it that Ide and the kids are still in USA, na oho aikimuria ciana ciagite gukorwo igicoka cukuru niki. Karen aikiurio ati why is it that her step kids riu ciana cia Ide ciagite gukorwo igicoka cukuru niki, yet 2 weeks have already gone ever since cukuru cia kihinguriro. Murumiriri uyu akiuria Karen Nyamu kiuria giki, na Karen Nyamu thutha ucio ni akorwo agicokia na njira ya mwanya muno, response iria yatiga andu megegeire muno na makiyumiria na njira nene muno, applauding Karen Nyamu for her response hari kiuria giki akorwo akiurio iguru wigie ciana cia Idenderitu. Now this is what happened between Karen Nyamu and one of her followers uria wakimuria, lakini kwani your step kids wameacha masomo 2 weeks na watoto wajaenda shule, ari kiuria Karen Nyamu akorwo akiurio. Na Karen Nyamu in response nyaikorwo agicokia na njira ya ukira murumiriri uyu ati hehe, kwanza jua wako vile wako watasoma, tafuta school fees. Karen agikira murumiriri uyu ati utinda akimakio ni ciana cia Idenderitu, na instead amakire ciana ciake we mwenyewe. She should mind her own kids and worry about her own kids, atigane na ciana cia aria angi. Ari response ya Karen Nyamu undu uria wagitiga andu megegeire muno, kuona Karen Nyamu in a way agitetera Idenderitu na ciana ciake, akima defend na kumatetera kuma kuri murumiriri uyu, na ukimwira she should worry about her own kids na atigane na ciana cia Idenderitu. Na ndugakiriganirwo subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.